Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke step. Menteri rang badu keri India ulayo ke kusnam bahetam jong keri Maldives nen kesngi. Ka National People's Party ke penlong ya ke jingelang benengkong jong ke North East Coordination Committee ha Shillong nen kesngi. Menteri rang ba kejela Arunachal Pradesh ulong bayagi projek kejela ki bapen mentoy shimet on pensange ano ban khanglat ya ki kambam sap. Bat kathanat pulet Nazira ha kejela Assam kalayo ekanam kum kathanat ke Babatam ha kejela. Ka kubor ke babenya. Menteri rang bado keri India Narendra Modi ulayo ke kusnam bahetam jonggeri Maldives ke belatip kum ke order of the distinguished rule of Izzuddin bat laai kene do President ke Maldives Ibrahim Muhammad Soli nen kesngi. Ka Maldives ka ay kene kusnam ya Narendra Modi namar ke jing itu ya ki babon ki jing tray Narendra Modi bantai ke jing edai banne aslam hapdeng kene ki artli kiri bat na kabanta ka jing rap ke sarkar India ya ke Maldives ha ki babon ki liang. Ka National People's Party nen kesngi ke penlong ya ke jingelang baningkong jong ke North East Coordination Committee NECC ha Shillong da ke jing temu ban pen klan chosho ya ke seng ha kathan bat banang pen priang ya ke jingi I jingai jong ke seng. Ya ka National People's Party NECC la kle da menteri rang ba barem ke jela Meghalaya ubala I bha ha ka kamsan perthai ha kathan stelam mingi Dr. Didi Lapang. Ubanget bagane ke jingelang kanwan ra ya ka batamai ha ke jingi chaprang jong ke seng NPP. Ulong ba ke jing itu da ke election commission kari ya ke seng NPP kom ka National Party kan play ke lenti batamai ha kari namar bak NPP ke de seng san perthai ke banengkong ka than stelam mingi banyo ke kerdan National Party. Haba kerana ke jingi kendo ukli ka NPP Konrad Kongkal Sangma. Ulong bakani ke jing itu ba ke NPP ke yo ke de ke jing job ke bakrawe ki breu ka than stelam mingi. Ginong elam na ki jela baper bekentup na ke jela Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya bat Mizoram gilawani shimbenta ha ke ne ke jing kendo. La penkup buram ru ya ke MP barang Sushajet na Katura Parliamentary Seat ka Agatha ke Sangma. Ya unong elam ka CLP na Arunachal Pradesh Mutchu Mithi bat ya ke MLA bala job aki election shteng samoy na Selsela constituency ka Fairland CA Sangma. La penlong ru ikas jing singap jar ba arminit ban kenma buram ya unong elam bala klatno ka NPP na Arunachal Pradesh Tirong Abo bat kiwe ke bala klatno ha ke jing tombor kiliano ha ubnai bala let. Menteri rang ba ke jela Arunachal Pradesh Pema Khandu nen kesngi ulong bayaki projek ba la bayda ke sarkar jela ke bala ban chim jing to shimet la pensenge no ban khanglat ya ke jing bamsap. Haba peniat ya ke jing elang ban ya keren ya ka mang tengka jong ke jela. Pema Khandu ulong babaro ki skim bat ki projek ke de baniat ha ke rukom ke badai. Ulong badai bandan ke jing khot ha ke rukom trekam. Ha kawai pat kaliang ke sarkar Arunachal Pradesh kalapan mana balatong yo AK Singh como principal secretary ubatam mai jong katnat korbari political batki kam khaput. Artli ki trok bakit iki masih kila syaabat no ha kasnong mautonom ha ke distrik Ribhoi namar laken no bakitmu ban khayi bean yakini ki masih shikari Bangladesh klamda don yaki kot kisla ki babiang. Ki pulit ke Ribhoi kilalet syakane ke jaka balabat ikini ki trok bat hadian ke jing toket la IT no syaka khasi jantia Butchers Welfare Association ban pensisha mano balong try yakini ki masih. Presiden gane ke seng ki nong dia masih uba generous walarpi ulong baga seng ke snokya halor ke jing khayi to ya ki jingri bat kane kelak tak bha ya ke jing ede thiet ya ki nong oddo. La ban perken mahong ne bagaseng khasi jantia Butchers Welfare Association kadang yaki persya ya ke jing khayi bean ya ki jingri sha Bangladesh bat klarai ban oddo bat kane kelak tak bhai ki breu ki bajubam ya kedok masih. Kane kedai ke All India Radio Shillong ka bolam shapi ya ka kubor. Ka tanat korbari ke sarkar pedeng ke lepat menai ke tanat Nazira kum ka tanat pulet ke Babatam ha ke jela Assam. Kani ke tanat karan ke distrik Sifsagar.
Yakni kanam la ai katkum ka jingbo kerdan annual ranking of police stations na kapenta ke senam arhajar kat pra. Kani ka thanat kalayo ru ya ka certificate of excellence na ka tanat korbari. Ki kendon bakmi da ka tanat korbari ha kanu rukom ka thanat kalong ka babha. La kami na ka jing penbet ya ki kam ki bede ba ka jing shong shngan ka jing khuoj ka jing ede ki pulet bat ki breu banabar bat ki we ki mat. Katanat ka kami ru lagi tanat ki bo bhan e mi jing tho bat kum jo ru la shem mi jing snow ki pat ba halor kata ka tanat ka English and Foreign Languages University Shillong campus kan penlong ya ka national seminar ba arsngi halor kapang contesting the site of sites the discourse of visual media cultures with reference to Northeast India la shai kasngi bat ha kasngi baar ha kani hi ka jaka pule Kani ke seminar ka kuat banwat bat pule benia ya kilariti jong ka than stay lam mingi. Ka Ramkrishna Mission Vivekananda Cultural Center nen kesngi kala IT ki certificate chapalat 8000 ngot ki kena pule ki bala pendep iki kos beper. Haba kerana ke jingyalang penkup buram ulat ke jela utata gata roy uloong bana ke benta ke jingroy ki samla ha barok ki liang. Ya kane ke jaka pule la ple bat kayarap ban penuan dori ki kena ha kalenti ke badai. Menteri Rangba ke jela Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy nen kesngi ula penyar ke kunhun menteri jong Ya arpusan ngut ki menteri la pensmai de ulat ke jela ESL Narasimhan. Shambanggi China Venkata Apala Naidu nen kesngi ula bam smai kum speaker basipor jong ke yang dorbar tauan ke jela. Kani ke kenun menteri batamai kandon sangut kisembut menteri Rangba kiban mi kemat yak schedule caste, schedule tribe, backward classes, kapu bat ki kenun retpat. Ka sarkar pedeng kala pentip ya karai jongka bakandang beteng ya kejing ajing mentoy ke bandriu hajar tengka sisnem ya kinong rep hapo ka Pradhan Menteri Kisan Samman Nidhi. Kani karai kan ped mentoy ya khatsau point san klur ngot kinong rep klem dapet ya kejing he ka jaka rep jongki. Haba pentip ya kani katanat ka rep karyang ke sarkar pedeng kala tho sabarok ki sarkar jela ban betha bakin itu ya kinong rep ke bedai banyo jing mentoy na kani ke skim. Ka jing snew ha ka jinglong jingman ka sun meneng hinin ka sngi ka lapentut ya ka jingwat bat jing plat em ya ka lingsun AN-32 jong Indian Air Force. Ya ka jingwat laha ban pensuki na mar uslap bat ka jingka ulo. Ya ka nile tho da PRO Wing Commander Ratnakar Singh hinin ka sngi. La ban kedo hang ne basan sngi ka layat na do ba la jar ngai ka ne ka lingsun. Ka ISRO ru ka penankam ya ki research satellite banwat ikan lingsun ke belajar ngai ka balami na Jorhat banlet cha Mechuka Advanced Landing Ground haga jela Arunachal Pradesh. Bat katto ko kubor kalakot ikan step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajiri na so baga Delhi station na kabanta ka kubor hakaktin Hindi ka banbot da ka kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Snobhaban up mentai ki kubor ki banwan chapi na Delhi.